Anya laki din! Aldawan, ngam adda ka payla anak katugaw di ta pagidam ti Riyaw. Apay, awan panggap mau ama panagtrabaho. Ay, sana ka mapanagtrabaho, urang bakit? Nay, anya ko matira sa unta apay adi mo kaya ti mapanagtrabaho ti Riyaw. Ay, adda sakit ko, urang. Grabe asakit. Anya ko maday ta asakit. Adda sakit ko nga ansayate. Anya, ada sakit mo nga ansayat eh. Kaano pa'y day ta asakit mo? Ay, itay lang agsapa urang bakit? Anya. Ay, uwan. Panagriknak at maputangak mo na mapanagtrabaho. Anya? Uwan, panagriknak kat mabutangak mo na rumwar. Anya? Panagriknak kat mabutangak mo na makidupong kadagiti na tao. Ha? Panagriknak kat kaslasana ko na tao. Salbag ka ti Riyaw. Kasano ko matipan nakaambom nga ada sakit mo nga ansayat eh. Ay, napanak nagpa-check up iti doktor. Sino ko mati doktor anang check up kan ka ti Riyaw? Ni Dr. Teriaw. Neta! Nay ko, mait. Apay nga agtapis ka nga, urang bakit? Ala, tumakder ka di ta nagtugawam. Day talamang lukluko ti amam nga ramidan. Uncle, nakatugaw ka mat ngagmay-may sa diti paraangan nyo. Kun madlaw anaw nagtipang panunutin nyo. Adda nga min sakit ko, banay ka anakan. Ha? Adda sakit yo kunam Uncle Teryo? Uwin, adda. Grabe ti sakit ko, grabe talaga. Anya kumangay ti sakit yo, Uncle? Anxiety. Anya? Adda sakit yo nga anxiety, Uncle? Uwin barok, makarikna kiti panagbutang. Kay kayat ko tagmay-may siya. Anya? Kasalalya pa yan di pa nagkita kini antim nga urang. Asos. Delikado nga rodan, ano kas Uncle? Kat nagpa-check up kayo na ay iti doktor. Ay kinalpasan akaanakan. Kay adda tumtumaran nyo nga agas iti anxiety. Jak pa'y nga ron nakagatang. Tawan mo't paggatang ko barawk. Anya? Iso nga ron nga dak iti paraangan nga agpampanunaw. No sa dino ti pangalak iti igatang ko iti agas ka. Manuaya ti kasapulan nyo kan kayo ti paggatang iti agas yo, Uncle. Ay no kasta, ikan na kiti paggatang ko iti agas ka. Uy, Uncle. Ikan kayo ti kwarta mapaggatang mo iti agas mo. Tani, nakakaasi ka mo. Ay uray mangtid ka lang iti limagas o tapisaos. Umdasa na paggatang ko iti agas ka o. Mabitlangar udang kala. Ikan kayo ti kwarta mitamot lang. Ay agiyaman nak, bani ka anakan. Apayan ti Riyaw. Kunak mano agsaksakit ka. Apay day tatalo abuti ti arak di talamisaan. Ay, dagito'y nga arak, kinresita ti doktor nga agas ka, urang bakit. Anya, inreseta ti doktor nga uminom ka iti arak. Wen, urang bakit. 3 times a day ti panagtumar ko iti agas, sigon kini Dr. Teryo. Anya, May sa abuti ti arak iti agsapa, may samat abuti ti arak iti aldaw, kan may samat abuti ti arak, sakbay amaturog iti rabe. ay na ti Riyaw. Napukawan ti limbang ti panunot mau. Aramidem pa yan a doktor ti bagbagay. Kan pagagas mo pa yan ti arak. Mala, panawan na kon, takayat ko tagmay-may sa urang bakit. Nasken at umarukon ti agas ka, tapno sana kumaro ti sakit ka, nga anxiety. Di kay samutan sumsumrok iti trabaho yu tatang. Di kamutan makitkita arumor ama pa nagtrabaho. Ay, adang amin sakit ka, way na anak ka. Anya? Ada sakit yu tatang?
Anya ko madayta sakit. Anxiety. Anya? Ada sakit yo nga anxiety, tatang? Wen, anak ko. Grabe ang sakit na ita. Makapamauyong, makapabagtik. Kat, amo ka din ni nanang dayta sakit yo, tatang. Ay, kinabayagan nga amuna, wen na anak ko. Anyat marikrik nayo ay tatang. Panagriknak nga raw, kat kasla mataya kaon. Anya? Panagriknak kat kasla dya ako naganggaangas. Agkakanat ti sumsum kaniti isip ko, anak ko. Ay, delikado nga raw dayta mapaspasamak kada kayo, tatang. Delikado no jak makatumari ti agas ko, anak ko. Ha? Awan mat paggatang ko iti agas ko. Urayik latan ang mauyos ti biyag ko. Awan ti tatang mo no nataya kon. Anya lakit din ni tatang. Di man sa unti kasta. Saan kayo pa'y amatay? Panunot yu laang dayta. Ay mataya ka talaga no jak makatumari ti agas ko uwe na anak ko. Agsardeng ti pitik ti puso. Anya? Ay no kaya't yu ang makita dakpaya si bibiyag. Ikandak iti igatang ko iti agas ko. Ala, wan tatang. Ikan kayo iti paggatang yu iti agas yo. Dak kaya't amatay kayo. Masya na kinanggal ti Rio, kasinsin wena. At dagayam sakit na nga anxiety. Wan ka nung arod kasinsin ba ni? Inikak iti agsapa iti paggatang na iti agas na. Italaan na amuak nga adagayam sakit ni tatang nga anxiety. Inapuno na, kasinsin wena. Inikakmot iti kalman iti paggatang na iti agas na. No saan ka no ang makatumar iti agas? Mabutbutan kanulatan. Kasta mo ti imbaga na kanyak kasinsin. No saan ka no ang makatumar iti agas, agsardeng ka no ti pitik ti puso na. Saan analaka da ita sakit kasinsin? No saan ang makontrol ni Uncle Terrio ti sakit na nga anxiety? Madadail laki day, tilimbong ti panuno na. Ay na, nakatangkaya ganjay init. Ngam nakailad ka pailaang dita sofa ti Riyaw. At dangarod sakit ko, urang bakat. Anya, day tamanan sakit mo ti bagbagam kanyak ti Riyaw. At dangarod sakit ko, nga anxiety. Kun-kunam laang day ta sakit mau. Ala, tumakder kanta kuyugan na kamapan aglabay jay karayan. Ay, mabuto nga karumuar, urang bakat. Anya, apaya kabutang mo ti rumwar. At dangarod sakit ko, nga anxiety. Ansayati. Day talatan ti bagbagam. Di mo pa yan kayat ti mapan agtrabahaw. Kay kayat mulatan ti agil ilad ken agin inaw iti arak dito'y balay. At dangarod sakit Huston! Di ka nagsaaw. Ammo kon ti ibagam. Ibagam manan nga da sakit mo nga ansayati. Tulungan nakit di amang galgal ka nagiti murang ta. Ay manjak. Anya ko matipagmadyam ti Riyaw. At dangarod sakit ko, nga... Ay, anay ko. Apay ngagsipat ka ngay urang. Ulit-ulitam nga ibaga nga da sakit mau. Salbag ka. Ay, day ti sintomas ti sakit ko nga. Day ko. Sumipat ka. Kumugtar ka pa. Ay, nagsagit. Kaliday ka ba? Nagbaybay sa dito'y paraang ang paritiryaw. Wen pare Felipe, at gamin sakit ko. Ha? Ada sakit mo kuram? Nakaro pare. Makapatay a sakit. Nena, hanya kumangay day ta sakit paray. Nadagsen a sakit pare.
Anya karon day ta sakit, paritiryaw. Anxiety. Aan saya ti kuram. Anya kumaday ta asakit. Sakit iti panunot, pari Felipe. Ha? Makarik naak iti panagbutang. Anya, nukas ta, adan bagbagtit mo. Isa baka? Awan bagbagtit ka o. Agas laeng ti masapul ka. Anya kay aklase ti agas day ta paray. Mala. Iya si Dagmaw, tilapayag ba, tayarasaas ko ti agas na. Paray. Denggagaw. Ha? Day tamo lang kayam ti agas mo paray. Ay umay kangarudan, ta sakaw ti makamu gumatang. Ha? Ay, let's go, pare Felipe! Ay, dua pa'y aborte ti arak sibang ni Pare Felipe ti agbayad. Wan, sak bayad si Ma. Dua pa'y kaarak. Naibusan ti arak alakaw. Agbayad kayo kidain tanay, nabarbarte kayaw na. Kabaalan mi pa'y ti aginom sibang. Da nagbuday, mangted ka kide iti inuman mega arak. Naibos nga rudan ti arak alakaw, tiryaw. Nagkulit kalaki dinaya. Paritiryaw. Kasaruday nga. Matay ka laki din, kurang di doses ti agas mo. Ay, wan garol, pare Felipe. Nasken ang matumar ko ti husto a dosage ti agas ko. Tapno sa anak amatay. Anya a dosage ti agas ti sasawin nyo adwa. At dagamin sakit ko, simang. Anya ti sakit mo tiryaw. Anxiety. Wen, simang. Kat anak ti agas ti sakit ko. Iso amangted ka ni ti arak. Tapno sa anak amatay dito isang 100 sinam. Anya! Kasano asaan nga agsakit ti ulam, kanabarbar kasimbang pat itirabi ay. Di mo pa yan kayat ti mapanagtrabaho. Anya lakit din ni urang ay. Agtrab-trabaho akmat Anya ko matitrabaham. karpentero. Sa dino ko matipagtrab-trabahuam ti riyaw. Agtrab-trabaho ak iti panunot ko, urang bakay. Anya, agtrab-trabaho ka iti panunot mau. Kasano ko manapasamak dayta? Sintumas dayta ti sakit ko nga anxiety. Anya, ansaya ti mananti bagbagam ti riyaw. Makauma dayta nga ibalbalikas mau. Jak nga rod malapdan ti ag-overthinking urang bakay. Anya mananday ta nga overthinking nga ibagbagam ti riyaw. Karaman ti sakit ko nga anxiety dayta overthinking. Nalabes a panagpampanunaw. Talaga adadail ang taulom ti riyaw. Agkakanat dagita ibagbagam. Adda nga rod sakit ko. Puskan! Di mon dakdakamaten nga da sakit mo nga anxiety. Ay na! Siyak samot ti maadaan iti sakay. Kumustan terik namang kalteriyo? Agsaksakit ka kalibat? Kimaro ti sakit ko ba ni kanakan? Ayan ti kayo sawan anggal. Nagtinakan na depression ti sakit ko baraw. Asos, delikado nga rodan, ano na danggayon iti sakit na depresyon? Nagpagaton ti dosage ti agas ko baraw. Saan laga na 3 times a day ti tumarak nga agas. Anya,
Nagbalina na 5 times a day, ti ba nagtumar ko iti agas ba ni Barok? Sapay awan ni gatang ko ti agas ka. Ay. Matayak tulatan. Saan anggal? Di mo ipalubos sa matay ka. Ikan kay di paggatang mo itagas mo. Ay sigurado ka, Barok? Wanang girl. Awanan ti sa baling agtitinulaw. No saan ada tayo nga agkakabagyan. Ay, agiyaman na karoon ano ka sa ba ni Barok? Ay, nagsingpot ka, kanakaan. Nagadumo ti bisita dagiti agkasar a kaaruba. Madlaw abak nang dagiti daduma. Gapo iti panagkaw-kawas da. Ha? Ay sus, ni tatang di agsarsala ay salunan Kat, ay madlaw na barbarta. Ay namang ibabay ni tatang. Isunti buy-buyaan dagiti tattao. Sabay nagalas tila nga ng agsalsala. Ni maragragan di sapin na. Agawit ang tatang. Di kayo mangibabay nito kasaran. Buy-buyahan na kayo lagi iti bisita ng agsasala. Ay, ginagmanlapdan nga agsala, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Happy nga raw. Anya happy. Umay kayon, agawit kayong tatang. Aba, di nag-iguyaw, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Ay, sus, tatang. Maragragan ti sa pinyo. Sapay, awan brief nyo. Ay, nakababain at talaga. Naragrag mo nga agpaisong di sa pin ko, anak ko. Naragragan. Mangibabain ka, Tiriyaw. Nakita ang dagiti tattao day takas latutpek nga iduldulin mau. Anya lakit din ni Bakit. Hindi lato din eh, bakit? Day talatan agbarbar tagtiar aramidam Tiriyaw. Ibabain mo pa yun tibagay, medyo kasaran. Nabarte ka nga raw, Bakit. Kita manday talangam. Di mo pa yan napuutan ang napugsat day tagarter ti sa pinmaw. Anya lakit din, Bakit. Hala, ingka bagala iti sapin mo ija aparador. Agparparang day takasla agsarot at uklay nga iduldulin mau. Nagaduray tarablabam amurang yu kinitatang, nanang. Hay, sinalbag day jay nga amam. Di nakpay amo at tulungan nga aglaba. Aldawan ngamjak pa'y nakaluto iti pangaldawan may. Ni ko matatangan atin nagluto iti pangaldawan nyo, nanang. Ay na anak ko. Jak laman amnama nga agluto jay amam. Day talatan agtugtugaw ken agid-idda ti aramide na ija balay. Atew na pa yun jay inutel a tao. Nanang. Nauma ako, nuwe na anak ko. Syaklatan ti agtrab-trabaho. Di na kun matulugan ti sadot nga amam. Ala, siya akong ti mangitulo iti lablabaan nyo, nanang. Inki agluto iti pangaldawan nyo kinitatang. May samot at tilapia ti imprito masidaan ta urang Bakit. Wan, gaputa day talaang ti kabailan di kwartak agatangan. Anya? Jay laang kagudwa abagi na ti sidaan ta. Sidaan tanto manen numalam di kagudwa na. What? May salang nga rutin at tilapia? Guduan ba'y? Di ka nagreklamaw. Ala, day tala kagudwa abagi ti sidaan ta itateriyaw.
Ay na, sinalbag na laklakayan. Nakaturog manan dito yung sofa. Nagpigsa pa turok na. Agkay warapay nagitibado na dito yung sala. Napay amo nga urnosan. Ay na, mauma ka talagan. Makauman ti kastoy nga aramiden na. Aywan, amo konti aramidag. Mayat daytoy anapanunot ko nga aramiday. Urang bakat. Kaya ko... Apa yan urang? Agbulbuligaw ka umatanda kiti matam. Ay, kaslamasan sa niban ka iti dagis nga espirita. Ay, sos! Ay, ngir ka mo tinakaslaasaw. Ay, urang! Anya ka rin di mapasmasamakan ka. Panagrik nakit kaslak matan asaw. Anya! Anay ka! Ay, kinagat mo ba tanda ka? Anay ka! Isan! Ay, di kagat ka! Ay, tumarang ako! Taray, tariyo! Taray! Ay, nawina na ka! Ay, tulugan na! Nay, apay tatang. Tartaray kayo mo't ni masidag iti balay. Apay nga agdardaran ni tataklag yo. Ay, ninanang mo anak ko! Apay ni nanang tatang. Ay, nagbalinan nga asaw! Ano? Kasano kumanak pasamak day ka? Ay, kaslagtiwilan nga aso ni nanang mo anak ko. Ay, itaray na kanya ospital. Diyak kaya ti marabes anak ko. Anya? Apay akinagat yun ni tatang nanang. Gonggo na. Dayjay ti maganab tinalaing ngagpambar. Ibagbaga na nga da sakit na nga ansayat tapno makainom laang iti arak. Nanang? Kurang pa'y dayjay ngay naramid ko kunkwana. Hagsaga na ti awanan bain alaklakayan. Ay, orang. Ay, nahimbag ka ka din. Ay, rabiin. Rabi una yan, maturog tan. Payan orang. Agmimiyaw ka matay. Panagrik na katkasla akmatan pusa. Anya? Anay ko, kinaramutan mo itong tirupak orang. Anay ko, nagsakit. Pa'y ti karamot. Anay ko manan orang baka kinaramutan man ang tirupak. Apay nga, ay nagbalin ka mata na pusa. O anya, amom itantirik na tumalukluko tiryaw. No ada sakit mo nga ansayat adamat sakit ko nga agkabel. Anya? Daytoy pay. Ay, uston orang baka uston. Ay, pakawanan na kun. Kun naglaang nga na sakit ko nga ansayat Kun naglaang na jay. Ay, ijak mo tandagin umiti arak. Ay, tulungan ka tumatan nga trabaho. Ay, pakawanan na kaun urang bakay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, nabayagan ka ma at ijinapan ng pipitaw. Wag bakay. Naglayunak man ni Jebalay da Joel kun Haira. Kitay na, magkakaimas na kiti makmakanda sika. Aniya,
Amangan ma to dagita ti ipananda iti naglakwanda iti balay ni Joel. Ay ka nalapit nga iso ah. Awang mag tinaduma pagkapuan ni ti kwartada. Unay mo ten na kita. Talaga adida mau ti pagararamatan da iti kwartada. Gastos da gastos, kat saan pa'y analpas ti balay da. Ay na, jak amaw, baga amtaw ti anak maw. Kun manugang maw, inton adan to ti umay dito balay. Baga amtaw! Unay mo daytan, hayra. Kas kalagbal na dita. Anya ayat ikat katawam dita. Ay na, ni Madam Minya ah. Apay, anya tikat katawam kini Madam Minya. Ay na, aglakla ko kit din iti palang. Yay, kit anya ko matikakat katawa dita ita. Agbala ka talaga. Ay na, maestra, aglakla ko iti palang. Ay, nasyak da ita, no way. Ay na, saan ka lagam agbala? Ignoranti ka pa'y. Apay, kaputa maista. Saan na mabalay ngaglako iti kayat na. Anya, Iso may naimbagbay ka na madamin niya at analay ngagdiskartay. At dati sweldo na binulan. Idinto ta sika, awan na pulaos. Taday talamang sisim iti pada matao tararamidam. anya. Iso may, ay na, imbes na tagsipsipot iti biyag ti pada matao tararamidam. Ingka di maglako iti mabalin mo nga ilako. Kat, anya kumakay ti ilakok. Awan met mula mi anatang nguno prutas ta iso kumati ilakok. Ay, diskarte mo tel, anata. Di ure ilakom amin na, nga dita, graman dita kararwam. No damayat amang gatang. Anya? Ay na, baliwam na itang ugali, Mayra. Di na kami ibabay na kakabsat mo, kinta sawam. Anya? Ay na, katkatawaan nakgayam ni Hayra. Taapay ka no, madam. Jak manam mo, gapo siguro ata tila ipopos ko alako. Para kanyak, awan ti nakakatkatawa iti dayta. Bili bakit di kan ka ah. Gapu ta adamot ti sweldom iti binulan. Ngam adulat ta ti raket no. Ay, no itan arumigrig at titaray ti panagbiag, saan amabalin nga agsadot-sadot tayo? Sa bagay, ngambay amon ni hayramin niya. Si kan ti mang pasensya kan kwa na. Talaga akas di ti ugali na dayjay nga ipag ko. Ne, awan mo tanti kayo yu apagsungrod, hayra. Awan saan kami mat ngaglutluto iti kayo? Anya? Wen, ay na, nagrigat yag kay kayo. At damat ti burner kan gasol. Di ison, saan pa'y ang umisit dagiti kaldero? Anya? Kati sumat manang. Iso ano saan adita burner di paglutwa? Agarama taklangan ka dagiti di kuryente. Ay, sa bagay mo't kit di ah. Adakwar tayo. Papananangay ti milyon akwar tayo. Ay, wen amanang, kakaiso na nga da kwartami, di aramatan. Lakay, saan gaya man nga aglutluto da hayra iti kayo? Anya? Gapo iti sadot na ah. Adda ka nung arod ti kwartada, di aramatin da. Ay, anya lagi di na ya. Talaga sa bali ti kapanunutan na dadya kabsat ko. Ay katbay am alakay, kwartada mo't dayjay. Wala, ngam saan nga itag na nayon kata dati kwartada. Kasano numaibos, at daya tinamnaman na. Kat adda siguro ah. Ay, anya lagi di na ya. Di na amo kailalan ni kwartada. Inton maibos, kasladan to nakakaasi manan. Ay katbaga ang ati kapsat mo. Ay, nako. Nalaing una, dadya kabsat ko bakit? Di na kaya ti pa isuro.
may salang arudan ti kaldero tayo, ibarsak mo pa'y laang mat. Awan ti serbi ti ado a kaldero no awan mo't lang ti kargana. Ha? Kati sumay. Di tanto pa'y may sa kaldero. Awan tinagyan na. Anyan to laki din no ado. Apay, anyan inararamid mo, tadi ka nagluto. Ha? Alas 6 mat gaya man iti malam. Awan serbi na nga asawa no kastoy lang. Sumangpet ka, ngam awan matimakan. Salbagkit di ti kastoy, abiyag. Kayo mo't tandi paglutlutuan dahay ralakay. Ay, kat naibos siguro na ti kwartada. Naibos nga tan? Kat no dakkel agat at ti igam da. Ay na, saan ngagnanayon ti kwarta bakit? Itikas jay a kinagastusira ni Aira. Saan nga imposible a maibos ti kwartadan? Ay, sayang lang ti kwartada. Dahil tangarod, hay, mangibabay hindi takapsat ko. Kundi baga iti, asaan nga aglutot kayo? Ita, ibaga na asayang ti kayo, adi maisungro. Ti ko na anak iti, awanan ti kwartada, apang sakada iti gasol. Andiyan laki iti naya. Si kakit di matlakay. Apay, amom nga rod. Ay na, agpaiso na ito bakit? Kaputan na sa ukanyak nila kay na, nga agawid pa'y kano ije balayda, tamapan agdiskitar iti kananda. Iso asaan nga agsao-sao day dya ahayra. Anyang laki din aya. Joel, awanan bagas tayo. Awanan may saang tayo. Ket, iso asinurot nak ditoy? Saan ka mat ngamin nga agawid? Agbirbiro kak nga rod ti pakitang danak ditoy. Kat kasano? Ada ka di may gatang iti bagas? Awan na pulos kwartak. Imbaon ko pa'y lang ni nanang ije tersena. Tamapan pa'y umutang. Pilyom di mayat abagas Di saan anatangkan no makilaban? Anya? Wan, Joel. Ura jay kang inaan abagas. Basta mayat abagas. Ay, piman maut ni Joel nga anak ta. Apay ka, day. Nakakaasila unay nga agrimremedyo iti kananda. Idinto tati asawa na. Kasla di na pampanunutan ti kasasaad da. Ay, nuambo na ko matinang usaran da iti kwartada, day. Saan kumakasto iti panagbiag da ita? Day nga rod lakay. Kahit napanday mutang iti bagas, Kuwan, sapay pinili da, di kang inaan abagas. apay masapol din na imas ti bagas da ita. Ay, ammo pay. Di manugang mo manag tinang ibaga dita, siguradaw. Eh jak bawatan da dya, manugang mo, bakit? Inyutang na ka, ngam dya pa'y kanginaan ti pinili na. Ang lalaki din na ya. Hayra, agalisto ka mamagagtrabaho. Anya? Kasano nga agtrabaho kat adamat anak ko nga awir ko. At damod na lang gantatang anagagit nga gawir. Ipaawir mo kadakwada sa paminsan ha. Kasumurot ka mo ti garden, tatulungan nila kay mo. Kat mapanak mo ti garden, manong. Ay na, no pa nag-aapit lang mo, iti pagalistuam. No pa naglilinis, no pa nagmumula, kundi bantay kay tarak mo. Anya? Ay na, apay na, di kaya mabain, anang iutang kininana suping iti bagas. Ha? Sa pwede kang hinaan ti pinilim. Ay na, mangibabain ka talaga. Inibos mo ti kwarta nila kay mo. Ita, naturod ka amapan agutang, iyayanda. Eh, Makitangdang ka, Hira. Tapno adda ti pagbayad mo iti inutang nyo abagas. Tanay, jakon ma-imagine ti kinapuskol ti rupam no ninana suping pailaang tagbayad iti utang nyo.
Ay na, Joel anak ko. Di ka kumamot agbalin na paspasurot Nanang, Apay, akasla itultulok mo amin akayat ni bakit mau. saan mo't nanang? Yung talaga akas jeti ugali na. Ay na, di mo itulok Ibaon mo ngaglaba. Aglinis ka naglutaw. Apay, kaan anak na aya, tapno saan nga aggunay. Nanang, No adda anak, saan amabaleng, tikas jay ngar aramidan na. Tunggal agawid ditoy, jay cellphone latan, tig-igaman na. naadik nga ro iti online games, nanang. Si kanti aggunay anak ko. Tano baybay ang tikas jay nga ugali ti asawam. Awan maun, nakakasikalaan. Lumasapol nga kami ti pagnakman na. Aramida mong bayaw. Ay, kanayon kumatapat patigmaanan, manong. Ngam di na magdanggan. Kan maysa, no adda ibagak. Isupay ti adda ganas na nga agungit. Anya? Uwan, manong. Di na amo ti paisuro. Awan sir-sirbi ti ibagbagak. Gaputa di na magdanggan. Ay, anyan da ya kabsat ko. Ibagbagakon kan kamanong. No awan lang ti ubing. Kaslakayat ko na panawan. Ay, inayan. Kasla di na pampanunutan ti sitwasyon mi. No siya, nadagsen unay ti riknak. Gaputa na ibus amin ang anay pundar mi, iti awan kasaskan na. At dapay utang mi. Ngam awan matikunana at tumulong kanya kamang bayad. Ala, ano sampay ko matikabsat ko bayaw? Sana balay, tajak sardengan ang bagaan. Tauras siya kakabsat na, mababainak unay ni taramid na bayaw. Awan ka din ti madmadlaw mo kanyak, manong. Eh, dahil tamot tengad mo anak ang isngisit, ti madmadlaw, hayra. Anya? Kisumay, Unay ka matan, manong. Nakauyaw ka. kay pudno mo't anang isit deta tengad mo. Di ka mo't main inita ni garden tap nung umisit ka. Apa? Anya ko matimadlaw ko ngay. Apay, di mo aya madlaw alumuklok magak, manong. Ay na, kita ano maibagay kang katilokmag mo. Anya? Kay isumay, tayo din nakutong ka, kaslakawayan nagitilupong. Kita maano lumukmag ka. Ang mga lukaslakan tong karag adakkel ti tiyan na. Si kamat, manong. Ay na, proud ka pa ilang ang mga iba ka, lumulukmag ka. Lumuklukmag ka at sadot ka magagtrabaho. Idintuta nila kay mo, kumut-kutong piman, gapu iti panag-aburido na itaramid mo. Anya? Uy, madaming niya. Anya ngay man ang tiawit mo. Palang uno sitaw. Ay, ado apay, gumatang ka kadi hayra? Ay, saan madaming niya? Ang, abay, di ka ka di mabaen, itiday talangam. Nagado, tiawit mo anak kasilupin kas kada naka-eco bag. Ha? Kas lasan ka maestra itiday talangam. Ay na, kasta talaga ti biyag hayra. Noan niya ti daddo maapagkwartaan, aramidan. Ha? Ngam, apay ka di akasta tilangam. Kasla di ka nagdigdigos, wano nagdiramos lakuma. Ah? Ala, pasensya kan iti na ibagak. Ngam kita kasla ngamin stress ka. Iso akasta siguro ti jar mo. Nasakit tiriknak iti dayjay ahayra. Siyak akanayon tikit kitaan na. Ha? Apay ka di. Nakita nak idi na minsan. Kat makapainsulto dagiti insawsawang na. Talaga akatawaan nak. Gaputa kumkumpurmilat taditan ti laklako. Anya? Wen, Jonah. Sa bagay. Adayo siguro anapimpintas ti panagbiag na. Gaputa mabiaglat ta nga uray saan ngagtrabaho. Ay na, no amom la kumamin niya.
Adayo pimpintas ti panagbiag mo ngam iso. Kasta aya, pag ko naamot ngay. Dumngag ka na imbag minya. Taada ibagakan ka. Tapno maawatam no apay akas jay tinaibaga. Abo. Talaga akwarta ti aday ti panunot mo niya, Madam Minya. Hayra, anya ka dila unay tinakakatkatawa kanya. Ah. Ha? Idi, nagtaltal na aklaang. Gaputa ipagarup ko no adayo pimpintas ti panagbiag mo ngam iti siya. Ngam si kakit digayam ti rumbang akatawa. Ha? Naimbag pa'y kanyak Gaputa jak imbaga asayang dagiti kayo apagsungrod. Ngam ti kinapudno na, awan gayam ti paggatang itigasol. Makunak napipyaak tauray aglaklako aklaeng iti palang sa anak alumuklok mo gapu iti kinasadot. Idinto ta kumutkutong ti asawam, gapu iti panagababorido na gapu iti kinasadot ti asawa na. Ha? Kanti may sapay, at dabayad dagiti palang ko akat katawaam. Iso asaan ko nga inyutang ti katugangak iti kanginginaan abagas. Ay na, para maglagayam ti amin, anya laki din. Anya? Ala panawan ka nayra, kat agkuti-kuti ka mangamin, tapno saan ako maro ti panagrigrigat mo iti panagbiag mo. Apay kundi sangit ka, Hayra. Manong, napaiso anak kadagiti magbaga ni Madam Minya. Ay, nasaya at ano napaison ka? Kasta una yabain ko, napabain na anak iti husto. Ay, kat nasaya at manin ano napabainan ka. Unay kamatan Manong. Abay, kay kayat mo ka di ama sakitanak. Ay nading ko, sinyalis daytan tapno baliwam tinaalas nga ugalim. Anyan laki di na ya. Di mo ayak maawatan, di kahit kung ipakaawat. Manong, Agbaliw ka nga taitan. Gaputan na bainan ka kadagitimbagbaga ni Madam Minya. Ken karkaro ita, tapinanawan na kan ti asawam. anya, pimanawan ni Joel. Kanya pa nga, pimanawan na. Mapan ka nagbiro kiti nasingpit apang isukatan na king ka. Anya, Mga lalala. Tapno di na ka isukat, agbalbaliw ka ngaminan ading ko. Day talaang ti solusyon na. Anya laki, di na yada ito'y. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. ay, una yan ay ati kastoy. Panagbabayad manen iti bill iti kuryente inton bigat lakay. Ay, awan nga rod bakit? Sa payawan kwarta kita. Saan kami pa yung mata nagsweldo? Kasano da ito yan? Alangan nga itulok ta makat off man ti kuryente tayo. Si Kaman, no damo mabalin mo ang pagbulutan pa ilaan. Ah? Di ka matanagaan, tabayada ka pa man nga agsweldo ak. Ala, tama palak ijayan damari tina inton madamdama. Bareng adama utang ko kenkwana. Una, ibagam, siyak timang bayad bakit? Siguradum lang alakay. Tane, awan amok apangalak iti pagbayad ko no bilang tada ipautang na. Wen, anya laki din bakit aya? No worries. Pangaasim kumamat tan amari. Uray 2,000 laeng.
Makat off nga minan ti kuryente mi no saan kami ang makabayad. Ay napasensya ka kuman mare. Naranaamot nga awan imbubulsak ita. Ha? Adda kwartak itay nga inam aribo. Ngam na itad kumatan kinilakay ko. Napanainggatang iti abono. Anya? Kasapulan mi nga minan nga agiwaras iti abono iti mula mi akamatis. Kasta ka di mare. Awan ay ti uray sa nga ribom. Awan at talaga mare. Amumatan kanyak. No adda kwartak. Pabuludan ka adagos no kwa. Anya lakit din tina. Awan na talaga ti utang mo na imbaga na ka man niya. Anya? No sikat ti umutang kanyak, may isa lang asaong pautangan ka. Ngam itatasyak ti agkasapulan, nagkadoarason mo. Ay na, saan ko mamatakas na amare? Kas itinakunak. Lakit di adda ko ma, pautangan ka. Ngam awan nga ro. Nagadukat nga ibagbagamon. Imot, awan sir-sirbe makumare. Ay, una yun dadya ako lasa. Un nga rod lakay. Naklaatak pa itimbaga na kanyak. Ita lang amin anagungot kanyak iti kastaunay. Bayamo na. In-explain ko matkan kwa na. Nga iso nga awan kwartak. Tainggatang mo iti abono iti mula. Ngam, saan na ang maawatan? Ay, hindi pa lang. Kasjayan, iti ugali ni Kulasa. Sapay ko na. No siya kano ti umutang, may salaang asao pa utangan nak. Ngam no iso kano, adopay nga ibagbagak kan sa anak kano nga pautang. Ay, una yan. No, adda kit apay kit din ngay. Ngamanya ngay nga raw, no saan na anawatan timbagam. Sigurado nga agimula day iti sakit tinakam na kanya. Kit agimula lata, bareng addan to ti apitin na. Ay, una yan. Anya? Sika talaga. Ala, intakit din ijay kusina. Mangantan lakay. Mapanta pa ijay bangkag intun madamdama. Huwag man, tanay. Mabisinak mo tayo, bakay. Iti kaano man, saan amawan ti sakit tinakam ko iti dayja at tina. Addan tumot aldaw na. Saan nga amin nga aldaw kat kukwa na. Ay una yan bakit? Kat imbaga mo ti tao nga awan kwartana, ha? Anya ka lagi din aya? Ay, imposible mat Among bakit? Saan anasaya at ti agimulmula iti sakit, tinakam iti pada tao. Tandaan nam dayta. Ay basta, talaga nga imulak ti sakit tinakam ko kunkwa na. Uray pa aglinipat kami nga kumarya. Anya? Lakit di pagtatakunan ti kumarya akas kunkwa na. Ay, unay kan bakit? Gapulang iti dayta saan nakapinautangan? Agkakadakasan ti ibagbagam kan kwa na. Saan anasaya at tikasta nga aramid kulasa? Ay, sapay la kumata inton agapit da iti bunga ti mula da. Maranaan da tinalaka presyo. Nay, apay nga'y akas tamot ti ibagbagam kulasa. Kasanumat nga min nana, nagalas ti ugali na dayja atina. Aniya? Idi iso ti may imutang kanyak, may salaang asauna, pinautangak iti 3,000. Ngam idi na minsan anapanak kenkwa na nga umut-utang iti pagbayad ko iti bill me. Ultimo 5 aduleng awan ipautang na. Ay, si kakit di mag. Amangan mag no awan at talaga ti kwartana. Isu nga awan ti pautang na kan ka. Imposible Talaga kit di nga imot dayjay Isu nga iti kaano man, saan amapukaw ti sakit tinakam ko kenkwa na. Aniya? Ay unay kan. Amom kulasa. Saan anasaya at ti agimulmula iti sakit tinakam iti pada a tao. Dakas dayta. Ay, awan maaramidan na nasakit talaga tinakam ko. Aging gainton matayak, nasakit tulat ta tinakam ko kenkwa na. Kaya po? Ay, tita ka man laangan. Ay ma,
Pasensya ka na talaga, Mare. Awan may putang ko ken ka. Ha? Naranama talaga nga awan, timbulbulsa kita. Masapol nga mininanang ko, ti agas na. Isuan na igatang ko iti agas na, di kakaiso na kwarta. Ha? Awan na talaga tinagdumaan yo kanitina. Ah? Into lang yo ti kinaimimot yo. What? Ay, sana kasta, Mare. Oh? No si ka ti umutang kanya, papautangan ka. Ngam itatasyak tiyag kasapulan, kasta ka. Anya? Ay na, sorry talaga, Mare. Malaksid kami ni ti agas ni nanang ko, pagkasgastusak. Anda pa yung mula nga tarong, bangkag mi. Nga kasapulan ti may spray. Iso, tinangigatang iti kwarta kada duma. Diyak kasapulan dagita nga explanation. Ha? Da kayon to lang matyag kasapulan. Talaga nga awanan ti mautang nyo kanya. Ay na, opo aya. Sapay la kuma, tano agapit dayjay abakla iti bunga ti mulan na atarong ket maranaan na tinala ka presyo. Ne. Anya ka di mananday tangay pagpagambakay. Ay, sapay la kuma. Hey! Sana nasaya ate agilunlunod ko namsa. Inton kuan, amin na rumrumor di tangiwat mo, agsublikan ka. Nasakit na talaga tinakam ko iti deja abakla. Kunamla no awan na itultulong ko kenkwa na iti kalabas. Apay manan aya. Kasanumat nga men. Idi may imutang kanya, pinautangak. Ngam itaasyak matyag kasapulan, ay naapong, nagado arason na, kastoy, kasjay, awan kwartak. Ay nyalakit din. Ay, unay kan bakit? Anya nga rod no awan at talaga ti kwartana. Naranam nga awanan di tao. Oho! Ti kunamkit day, talaga nga imot day jay. Sapay la kumataag mamalas iti mula na atarong ngay bagbagana, tadagunggo na ti kinaimot na. Anya? Una yun ni Kumari Kulasa. Naranaan namat at talagang awan kwartak, idi may ijay balay. Amo mo ni Kulasa. Kurang iti panakaawat. Anyangay nga rod no saan na amaawatan. Sa pinaglaing nga agimula iti sakit tinakam. Ay kat, bayam lata. Bayam at imula la kat ti sakit tinakam nakan ka. Sika, agimula ka latang agimula iti natang tapno adan tumahapit mo. Nana, No adon to ti maapit mo, adon to ti ilakom. Ngam ni Kulasa, ti sakit tinakam nan tulaang ti apitan na. Tay sumot ti inmula na. anya? Tay sulaang mat ngamin ti amuna nga imula, sakit tinakam. Sibugan na pa'y kumaa. Tapno lumang to, kat adon to ti bunga na. Anya lakit din. Ay, uray siya, Mare. Nagimula matiniti sa kitinagam na kanyak daya babae. Bayan talatan mare. Anyangay nga rod. Naranaan na mo ngamin nga awan kwartak idi imay imutang. Kurang ti pa nakaawat daya babae. Sapay ti dagis na agilunod. Agimula iti sa kitinagam. Asapay la kumakano. Tano agapit na ket maranaan ta tinalaka presyo. Ay, una yan akinadakis ti ugali. No adda ko matigura iti pada a tao. Saan kumamit nga iraman ti mula? Anya laki din. Kat may amlatan asikasuan dagit di dagiti mulat ta. Tapno agapit tanto iti ado. Ken sapay la kuma, takabaliktaran, ti panang ilunlunod na. Sapay lang kumamare. Ay, nagrigat na talaga ni Kulasa ay kasarsarita. Ure na saya ti panang ibagakan ko na awalat na. Anya lagi din. Ay, anyakay nga ta, tibasol na dyan, mula ta. Tapay nga iraman na, unay na kulasa.
Amupay day babae. Talaga nagimula iti sakit tinakam na kanya. Gapulaang iti saan ko apanang pautang kan ko na iti naminsan nga aldaw. Gapulaang na jay, ibagana nasapel ako ma, tamaranaan tayo, tinalaka aprisyaw, no agapit tayo. Katun, isumot tinapan na imbagbaga iti kaaruba. Ay, wanan ta di ana imbag timula ta. Bayam at isakit tinakam na king kati, imula na. Wan nga rod lang kay. Isumot lang tinako na kanyak dabakla kun nanapuring. Kaslasaan na bakit ang dadya akulasa? Basit ba nang mangilunod mo tayo? Ang laki day. Kumusta nga mulam at tarong maray? Ay, no! Nagmayat, mare. Nagdadakkel ti bunga na. Kasla kadakkel ti tarong ni Kwa. Anya, kasla kadakkel ti tarong ni boyfriend mo? Kasta ka din? Ay, saan mo, mare? Kasla kadakkel ti tarong ni ex ko. Ha? Ngamin. No ti tarong ti boyfriend ko ti magbagam. Ay, sos, no dahito ti kumkumbarak. Ay, sos, dagdakkel pa ti tarong na. Ngam dagiti bunga ti mula katarong. Anya, ay sika talaga. Awan la. Pudno, met mare, pudno. Kat, ano ka nga rod nga agpuros nga eh? Intun Sabado, mare. Mga noon pa panam, taumay ka. Tadakadwak man nga, puro si Titarong, kaslatarong na ex ko, ha? Ay, pito na. Umayak, tauray saan mo nga itad to titangdan ko. Umay kan tumat no agpuros kami iti bunga ti mulami. Ay, wala, mare, of course. Oh, yes. Mayaday ta. Tinulong. Ne, kasla karne ti baboy day taimat mo ah. Ay, wala na. Ipasidakman ka ni Maritina. Ha? Apay anya ti aramidan yaw. At puros kami ti bunga ti mulak at tarong, nana. Ay, iso aya. Ay nagmayatan. Nagpiit man. Kasla ka ano lang idinagmula ka. Inaywanak ngamin ana imbag nana. Inapaprusak. Iso ang nagbiit ang nagsabong. Kan, naaramid ti bunga na. Nasaya at ano kasta. Aywan gayam. Mangtad kantuman iti rejik ang mabalin na si daan. Aywan anana, awan parikot iti daita. Itulod ko pa'y ijabalayo. Ay, si kamat gayam di masabat kumare. Ha? Oh, saan mo ka diyan sa ludsudan? Noon niya dito imat ko? Anya? Karne dito mare. Karne ti baboy. Ipasidak ka ni Tina. Taagpuros kami iti bunga ti mulak at tarong. Apay, damdamaga kaya. Ah? Sanak nga interesado. Papansin ka launay. Ingkag papansin iti sa balay. Saan asya? Mawatam. Oh, anya lagi din. Ay, angam ipagbagaglaang met, Ay, wun gaya, mare. Sa lutsudan ka man. Kumusta ngay matandyain mo lang masakitin na mo kada kami. Di makal ka din. Anya? Uno nagsabong pa yan. Uno, nagbunga pa din. Ay, uno. Agapit ka matanakas kanya. Pangaasim ata, di mo dadaulan ti aldaw ko si kabakla. Oh, damdama kaglaman. No, agapit kanto iti imula masakit tinakam kanyak. Ayaban nakto tatulungan ka nga agpuros. Anya? Ay, sana all agapitan iti naimula sakit tinakam. Ay, manumat ati kasamare. Kasla, seasonal amula. Yawanan ba na bakla? Di pa ila.
Ay na, addan to aldaw mo kanyak. Saan man nga ita, ngam addan to lata salbag ka. Nenenenenenenenay, agong ungat ka manang. Nasabat ko itay laang dayja abakla. Kunanakit din, kumusta ka nun tinmulak asakit tinakam ko kankwana? Nagbunga nga ta ka nun. Ah, Nitag katawa ka. Apay, anyat makapaulag iti dayjay. May saka mo. makaalagak lang mata. Andiyan lakit din. Dayjay abakla. Makaraman to dayjay kanya. Ay, bakit? Husto nga min dayta apa nang imulmulam iti sakit tinakam mo. Ha? Gapulang iti sa anda pa nang pautangkin ko ay sos kastan ti bagbagam. Ah, Panunutem ako marim latay da. ay saan? Awat ti kumarik nga imot. Makamu ka man lang. Malang raw. Itultuloy mo lata, ti panagimulmulam iti sakit tinakam mo, bareng agapit kan tumet, akas kinibakla. Ne, kitaam. Agapitan iti bunga ti tarong, amula na. Mula na, nga indadanes mo ide. Anya. Masigurado, kasto unay man ang tigururod ni Kulan sa kanya. Apay manan ayamare. Ay, kat no dinamag ko itay, no nagapitan iti imula na asakit tinakam. Anya, ay sika talaga. Kasta unay lang aruden agura na kadata. Karkarwang pailaang mo. Bayam tagkisiw iti gura na. Anya lagi din, karkarwak. Tapno manayon ang tisakitin nakam na nga imula na. Kat agapit to ako na. Kay na, maranaan natin ang inaapresyo tisakitin nakam. O, diba? Sana kasi ti imbaga na idi, amara na ako makano, tinalaka presyo. Sika talaga. No adala presyo ti sakit tinakam ako bimak ng kuman. Saan kuman amasapol ama panumut-utang iti pagbayad na iti bill. Anya lakit din ayan ni Mari Kulasa. Nonsense. Useless. Mala, inta katrugyan na dagpuros iti tarong. Mari. Aywan, ado kwarta ni bakla ita. Agasam man kat mano adaras a nagpuros iti bunga ti mula na ataraw. Sapay saan atalaw wano lima asako ti mapurpuros na. Sa nga pulo sika. Ha? Sapay naranaan na tinangin na presyo. 90 per kilo ko naman. Kasta ayan, Nana? Wan, iso pagsayaatan na mo, tinagagat nga agmula ay tinatag. Saan nakaskan ka? Sa balimot ngamin ti imulmulam. Imbes anatangam sakit mo, tinakam. Anya? Iso ahusto ngaminan, ti gurgura iti pada a tao. Ngamin, awan magunod mo iti kasta. Nana, Agbula kakit di tapno mapadas mo mo ti agapit. Ta iti kaano man, awan maapit mo no sakit lang tinakam ti imulmulam. Ay, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.